Hey, All India Radio Aizawl ani Chanchinthar pon main Azad Bharat ki baat Akashvani ke sath polin hunlo mangang u kumsom sari pangalem da chungin ram chunga All India Radio chuan mi puitlu le ding on khat le point pathum te ta na Chanchinthar thedar tu lian ber na thoka All India Radio chuan ram zale na kumsom sari pangana hi Azad Bharat ki baat Akashvani ke sath ti thu pui mangalomin zale na ne ni tanga kumsom sari panga chung ram chunga thil theng chanchin ngainom tak tak ati chuak don ani kum sang ko somli pasari ogas ni sompanga rami puita impact na le inhlan na ro puita ko wanga zalena ne ani khan ram chung hun song sanga me puiten hlim takenan loma india me puita cha tu thu hnoyama om tolovin an mani ma hun chu an kut ngaya om ta ani tuna chuan india zealand lom nam saber kum sang ko somli pasaria delhi kho pui red fort ane all india radio in live ati chua ilonga thang u is All India Radio Delhi. We are now taking you over to the Durbar Hall for a running commentary connected with the assumption of power taking place there. At Government House, in the historic Durbar Hall, Lord Mountbatten is sworn in as India's first Governor-General. Then the Prime Minister and members of the Cabinet are sworn in. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. At New Delhi, vast crowds foregather in front of the Parliament buildings. The Prime Minister and the Deputy Prime Minister, followed by members of the Cabinet. Look at this crowd. It watches the national flag flying from the ramparts of the famous Red Fort at Delhi. tuna chuan Chanchinthar ilong athak thun zomang u achiar tu si lian sang puya Prime Minister Narendra Modi chuan vo in zalen ni ram chung mai lowin khovel puma alomani a nampon zar chu om takle chung takin hun sang sanga tarani ati Mizoram zalen na champha lomna pui ber Aizawl sipaila mola Chief Minister Puzoram thangan nampon zar pot par Lar Sab Dr Hari Babu kambam bati chuan ram zalen na champha phak voisom seri pangana puolin mi puite chibai abu President Draupadi Murmu chuan voin Independence Day a hian ram chumi puite chu ram ta na anti tur fundamental duties te hriat bel tura cha in thu le thinlunga zui tlat turin acha ani tugin khan ram chung hun sang sanga Independence Day voice som seri purungna manani a alomna pui ber New Delhi Red Fort a chuan Prime Minister Narendra Modi an nampon zar pot parin hun mangani Prime Minister Narendra Modi chuan Independence Day hun man ma hian Rajghat ta Mahatma Gandhi za na chibaya buka Pumadia chuan voin zalen nani hi ram chung mai lovin khovel puma lomani a nampon zar chu zom takle chuang takin hun sang sanga tarani ati a voin hi ni chin chhe tlak takani thu soin malam pan nani ani ati ram zalen na tana sol tu Mahatma Gandhi Netaji Subhash Chandra Bose Dr B.R. Ambedkar le Vinayak Damodar Savarkar te zana hlana ram zalen na sol tu te zong zana hlan bokin anmat khir le be se te hriat rengani ati Mizoram ram zalen na Independence Day lomna pui ber chu Aizawl sipaila mola jing dariat khan manani a Chief Minister Puzoram thangan nampon zar pot parin hemini pola parade chibaya changlet ani thu soin Chief Minister chuan Mizoram mi puitele rampuma India khole tuite du sakna chibaya buka he Year of the Amrit Festival of Independence hi ramta na mi puite ril ru ti hartu ni se ti chu adu thu samani thu soya Prime Minister Narendra Modi soyangin Atmanirbhar Bharat enkima intodelle in ringtok India ni theingai turin mi puiten anmani zone thrawa tran anla ka theitop an chu apoimo thu soi ani Puzoram thanga chuan hroi tu masa miro pui tak tak ten Indiaram zelena ta na anin hlana kha voina hian mi puiten anmani fui chak thar tu ta na an hmana poimo thu soya hun khirle harsana kara kano mek lai hian hroi tu ro pui Mahatma Gandhi Pandit Jawaharlal Nehru Sardar Vallabhbhai Patel Subhash Chandra Bose le Dr B.R. Ambedkar ten Indiaram zelena tan le ramro puidin tura anlo beina zong zong te khir le turin Chief Minister chu mi puite soma an enton tlak zia shreng chunga lom thu soimo mo turin mi puite acha ani Chief Minister chu Mizoram sarkar hmalangna sang sang tar lang boka Mizoram churam dom le ral muang ram chuan omasiam turin inlung ruala theitop chua turin Mizoram mi puite somani
ramzalena champha lomna pol hian voin chawmadar som pakhat hian ras bhawana sombik te polin hun manani ang All India Radio Aizawl station tui khotlang ale chon puya transmitter te tukindar sari khan Independence Day lomna huni man ani a Station Director Pudial Rupu chon hampon zar potporin ramzalen nani Independence Day chu ngai ne mailova namzalen atana nunna hlan tu te za nani atana mang turin cha a Chanchinthar ten he zelen nani an thei hil mailo nana he hun man hi Prime Minister mathlir poni thua soya ramzelen na kumsom seri panganalom mek azadi kamrat mutsaf chungchang soilangin he hunina tumber chu ngai tuna thar man thiamani a kar somni panga liamta tangin nakum sangni somni pathum August thar thleng he huni man turani thu soin ril ruwa he hun man the ani chan le tu te wanga mangnge ani hrengreng turin kal khom te chu acha ani zalena sual tu Mahatma Gandhi te puneru tele midang sang tam tak te hrengrengin he ni hlim takam mang turin kal khom te asom ani Lar Sab Dr. Haribabu Kambambati chuan ramzalena champha phak voi somseri pangana polen mi puite chi baibukin sarkar lai puin mi pui mi mirta na hamshana tur ro man asiamte Mizoram mi puin an chhortang kai tok lo chu avei thua soi athil ngai poimo zol pani soin pakhatna chuan kolphetha siam chho hi sarkar hmalangna poimo berzinga da angaya Mizoram ang state lian vaklo kolphetha siam chhona tur tuiluang changna chhortur nga si hi chu ain tawdel theni ati a apani na chuan sarkar lai puin mi puinol pui hamthana tur ro man asiam Central Welfare Scheme thatak te hi Mizoram mi puiten an hrelo hi avei ti asoya a chhortang kai thei tu tamtakin heng tranpuina sumte hi an chan meka hemi konga hemi puite an haranga ya heng rom manna chungchang a hemi thiamten tranan la kanga ya a chhortu turte hne na heng rom manna sangsanga ham thana om thei te hi na sataka soidar angai ni ati ramzalena champha hun poimo bik alo thlen hian ramlen nam din chhon ata na zelena sual tu te inpek na thuk tak te kha kan thethar le ani ati a tuna chu Mizoram lar sab ni na chila changa kum khatna alo ve tarang me ti soin lom thu soya hunrei lo te chung hian Mizoram hun sang te fangin khola tuite ne na inkom na hun thatak te ani thin thule maso na tho tam tak te le maso na te amu rualin tanlang na turkong tam taka amu bok ni na soya Mizoram a hian theina na satak omma se heng thena te hi a hlok tur angin kana khor chuak lovin ka hriani ati Indiaram zelen champha voi somser panganalom na kalmeka hemi pola Prime Minister Narendra Modi an ramin tawdela Indiaram siam tura khola tuite hne na chonale somna achhop cho hi aro puya ti thu soya Indiaram in tawdel na tur chuan kanomna pianga le kan theina zona tanla ka ngai ni ati a Mizoram point Indiaram alo puina tan le in tawdel na tur tan hen thiro pui tak ati theani ati bok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani President Drupadi Murmu chuan ram chu mi puite chu ramtana anti tur fundamental duties riat bel tura cha in thu le thinunga zuitla turin acha nizana Independence Day pola thu cha soya President Murmu chuan voina India chu mi hnuai hnung chumchele en hranteng ai saktuani atia coverlen India hun thar in her athlir meka abigin COVID-19 hrilen hnu an satakin ain her danglam matia COVID hrileng India na ma chondana cover ramten an fak ti soin khovel vaccine pek be pui thak lian ber pokal puyani a tuna hian vaccine hi viable se jani chong pek to ani ati President Drupadi Murmu chon kumbin Independence Day Paul hian Armed Forces le Central Armed Police Force hoisen choi moina gallantry award zapasare poma hengzinga hen kirti chakra pathum atel ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui Prime Minister Narendra Modi an voin zelena ni hiram chung mai nilovin khovel puma alomani a nampon zar chu za takle chung takin hun sang atarani ati Mizoram ram zelena champha lomna puiber Aizawl sipaila mola Chief Minister Puzoram thangan nampon zar potpar Larsab Dr. Haribabu Kambambati chuan ram zelena champha phak voi somsir pangana polen mi puite chibaya bu President Drupadi Murmu chuan voin Independence Day a hian ram chu mi puite chu ramtan anti tur fundamental duties te hriat bel tura cha in thule thinunga azui tlat turin a cha chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani